Tafsirul Quran buku surat 194 Surah At-Taubah juzuk ke-10. Buku surat 194 Surah At-Taubah juzuk yang ke-10. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada kebaikan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, nescaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, nescaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Afallahu
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi keizinan kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang berhalang dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنك الذين بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka sentiasa ragu-ragu. Oleh itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allah. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan jika mereka mahu berangkat, nescaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم
لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. Jika mereka berangkat bersamamu, nescaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat gangguan, dan mereka tentu bergegas maju ke hadapan di celah-celah barisanmu untuk membuat gangguan di barisanmu. Sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengar perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa fatnaha waj'alhu lana